Yes, reka mbifuriza ibihe byiza rero bakunze bishya News TV, nizere ko mukomeje kumererwa neza aho mukomeje kudukurikira mwese muherereye, nizere ko umunsi ukomeje kubagendekera neza cyane. Abatangiye kwinjira muri weekend mbifurije kugira weekend nziza cyane. Turi kwa gatanu, turi ku itariki 22 ukwezi n'ukwa munani umwaka 2025. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira umuherereye. Twinjiye muri gahunda z'amakuru rero tugiye kurebera hamwe agezwe muri kano kanya cyangwa se yakomeje kugenda avugwa. Murabizi ko twibanda ku yagezwe ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero, ndaza kuyatangurira nga muri kino gihugu cy'u Burundi rero, aho bivugwa yuko umwe mu bayobozi bakomeye cyane wigeze no kuyobora iperereza ry'imbere mu gihugu cy'u Burundi yaba yamaze gutabwa mu mvuto cyangwa se yaba yamaze gufatwa n'inyamirama. Bintaramenyekana ibyo ashinzwa, ariko kandi n'umwe mu basirikare bagiye bavugwa kenshi mu mabi agiye atandukanye, ndetse kugeza amagingo aya ngaya bavuga yuko yaba yarahitanye abatari bakeya, na cyane cyane mu bikorwa bigendanye no kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cyo muri Petero Nkurunziza. Turaza nyine kuyatangira ha Bujumbura. Brigadier General Gahungu wavuzwe mu bugizi bwa nabi bwinshi afunzwe nkuko bikomeje kugaragara, afungiwe mu iperereza ry'igihugu cy'u Burundi. Ndakubwira ko M23 kandi yatangaje ko intumwa zayo ziri muri Qatar zitagiye mu biganiro by'amahoro. No kubera iki batangaje ibi ngibi? Nyamuneka ibi bintu tugiye kubigarako ndetse tubisesengure neza mubashe kumenya byinshi. Ibi kandi bigaragaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaherukaga gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko ibiganiro rwose biri kuba hano ku butaka bwa Qatar i Doha ari ibiganiro biri gutanga icyizere, ndetse aho bacaga amarenga yuko rwose ibi biganiro bishobora kuza kugera ku ntambwe nziza cyangwa se bikagera ku musozo, bakaba bagera kuri gahunda z'amasezerano y'amahoro. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano ku Ishya News TV. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyamuneka nyemerera nkubwire ngo kananditse sabone cyangwa se subscribe mu rurimi rw'icyongereza, kugira ngo bo wa mbere mu bazajya badukurikira, bo wa mbere mu bazajya babana natwe cyane. Niba uri mu Burundi, niba uri mu Rwanda, niba uri mu karere k'ibiyaga bigari, mwese ndabashuje kandi mbifurije ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza cyane. Kwanza aya makuru yatangiriye mu gihugu cy'u Burundi ahakomeje kuvugwa byinshi bigiye bitandukanye. Birasa naho kugeza magingo aya ngaya ku butaka bw'u Burundi hakomeje kugaragara umukwabo ukomeye cyane. Hari abiganjemwo abafite ipeti rya colonel ndetse n'amajoro mu gipolisi cy'u Burundi bakomeje gutabwa muri yombi, benshi bazira ubugizi bwa nabi, abandi bazira urudandazwa rutemewe rw'ibikomoka kuri petrol cyangwa se ibitoro, dore ko ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda biba ingorabahizi mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yabo bose twagiye tubagezaho cyangwa se twagiye tugaruka ku nkuru za mu minsi yatambutse mu gihugu cy'u Burundi, abantu batari bakeya biganjemo rwose n'abahoze bakora mu butegetsi bwa Petero Nkurunziza no mu myaka yatambutse bakomeje gutabwa muri yombi. Urwego rw'igihugu, urwego rw'u Burundi rushinzwe iperereza Sinale, rwataye muri yombi rero Brigadier General Gahungu wavuzweho uruhare rukomeye cyane mu bugizi bwa nabi bwakorewe muri iki gihugu cy'u Burundi. Brigadier General Gahungu yafatiwe rero ku cyicaro gikuru cya polisi Bujumbura ku igenekerezo rya 21 Myandagaro na 2025, yoherezwa muri kasho ya Sinale. Abarinzi be by'ariko nabo bafashwe, gusa impamvu bose bafashwe ntabwo yari yamenyekana, turacyari mu matohoza. Uyu mupolisi kandi yakoze imirimo igiye itandukanye mu nzego z'umutekano ndetse n'iperereza. Kuva muri 2001 yakoreraga muri ambasade y'u Burundi mu muryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, acyurwa muri Gicurasi 2025 ubwo yavanwaga kuri imirimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Muri Mata 2007 kandi Brigadier General Gahungu yavuzwe mu bagize uruhare mu gufunga Hussein Rajab wahoze ari umuyobozi mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, washinzwaga umugambi wo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Icyo gihe kandi Brigadier General Gahungu yafungishije umuturage witwa Evariste Kagabo, ategeka ko akorerwa iyicarubozo cyangwa se kubarizwa igufwa no gukubagurwa kugira ngo ashinje Rajab ko yatutse Petero Nkurunziza ko ari nk'icupa ririmo ubusa. Icyo gihe murazi neza yuko Petero Nkurunziza ari we yatwaraga igihugu cy'u Burundi. Mu gihe mu Burundi kandi habaga imyerekano yo kwamagana ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza muri 2015, Brigadier General Gahungu yavuzweho uruhare rukomeye cyane mu kwica urubozo ndetse no kuzimiza abantu. Iki gihe kandi yayoboraga iperereza imbere mu gihugu cy'u Burundi. Muri uwo mwaka kandi Brigadier General Gahungu yahagarikiye by'umwihariko abahondaguye umunyamakuru ukorera RFI nk'uko bigaragara witwa Ndikumana ku cyicaro gikuru
gikuru cy'urwego rw'iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Uyu kandi yumvikanye mu yandi mabi menshi agiye atandukanye, cyane cyane nko mu bice bigendanye no kwibasira imigambwe yindi cyangwa se ayandi mashyaka atavuga rumwe n'uwari uri ku butegetsi icyo gihe, aho bamwe mu banyamuryango cyangwa se abanywanyi b'uwo muryango bagiye batabwa mu mvuto, abandi bagenda bagirirwa nabi cyane, ku buryo uyu mugabo kugeza amagingo atabwa agiye muri yombi. Bivuga ko haramutse hakozwe amatohoza yabazwa byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa. Turacyari mu matohoza kugira ngo tumenye impamvu yaba yatumye uyu mugabo atabwa muri yombi. Ihuriro AFC kandi rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko intumwa zaryo ziri muri Qatar zitagiye mu biganiro by'amahoro, ahubwo ko zajyanywe n'ibintu bibiri gusa. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye mu mujyi wa Goma kuri 22 Kanama 2025, AFC yasobanuye ko intumwa zayo ziri idoha muri iki cyumweru kugira ngo zisuzume iyubahirizwa ry'ingingo yo guhagarika imirwano ndetse no kurekura imfungwa zigera ku 700. Ibi byasobanuwe n'umuyobozi wungirije w'iri huriro by'umwihariko ushinzwe ubukungu n'imari yitwa Freddy Kaniki Rukema, wagize ati nta ntumwa zacu ziragidoha gukomeza imishyikirano. Hagiye abantu babiri rero bagenda bafite ubutumwa bwo kwiga ikibazo cy'ifungurwa ndetse n'iry'ifungwa ndetse n'icyo guhagarika imirwano nk'uko twe twabyemeje. Uyu muyobozi yanasobanuye ko kandi gusuzuma izi ngingo bikuye mu itangazo ry'amahame rero leta ya RDC ndetse na AFC byashyizeho umukono ku itariki ya 19 Nyakanga bifashijwemo na leta ya Qatar, kandi ko iyi ntambwe nimara rero guterwa aribwo rero hashobora gukurikiraho ibiganiro by'amahoro. Ati ni biri muri ya mahame rero twarangije gushyiraho umukono kugira ngo niba bishobotse rero noneho tuzohereze intumwa zijya kuganira ku nkomoko y'intambara cyangwa se impamvu muzi z'amakimbirane. Ntabwo dupfa kujyayo gutyo gusa. Inyandiko y'amahame kandi yasinyiwe yidoha muri Qatar yateganyaga ko ibiganiro by'amahoro bitangira bitarenze ku itariki ya 8 Kanama nyuma y'ubahirizwa ry'ingengo zirimo guhagarika imirwano burundu ndetse no kurekura imfungwa ku mpande zombi. Mu gihe kandi ingengabihe yateganyijwe yari kubahirizwa n'ubundi byari byitezwe ko amasezerano y'amahoro azashyirwaho umukono bitarenze ku itariki ya 18 muri uku kwezi, gusa nta na kimwe rero cyabaye muri ibyo byose. Izi mpande zombi zisa n'iziyemeje. M23 kandi ihamya ko kugeza ubu abantu bayo bagera kuri 700 barimo abanyamuryango bayo ndetse n'abakekwaho kuba abanyamuryango bayo batararekurwa na leta ya RDC, kandi ko n'ubundi leta ikomeje kugaba ibitero mu bice igenzura. Icyakora kuri ingingo y'ibitero birasa naho impande zombi zikomeje kwitana ba mwana, kuko rimwe wumva ngo uruhande rwateye urundi, ubundi ukundi kumva ngo uruhande rwateye urundi. Leta ya Kongo nayo yagaragaje ko izarekura abantu AFC yasabye nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro ku mirwano ikomeje nayo by'umwihariko ishinza iri huriro kurenga ku gahenge. Mu itangazo riherutse gushyirwa ahagaragara n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi ku butaka bwa Kongo, Brigadier General Sylvain Ekenge Bomusa Ifumi, we yagaragaje ko bakomeje by'umwihariko kugorwa banatanga umugabo kuri Amerika ndetse no ku miryango mpuzamahanga ko uyu mutwe ukomeje kugaya ibitero mu bice bigiye bitandukanye bikomeje no guhitana abanyagihugu cyangwa se abasivile. Leta ya Qatar yasobanuye ko kandi imbogamizi zabayeho izizi kandi ko ikomeje kuganira n'impande zombi kugira ngo rero zumvikane gahunda y'amahoro ikomeze nk'uko yateganyijwe, nubwo habayemo rero ubukererwe. Nyamara ibingibi bije mu gihe mu kanya kashize aribwo Amerika nayo yari yamaze ku munsi w'ejo aribwo Amerika yari yatanze icyizere cy'isinywa ry'amasezerano y'amahoro nk'uko bikomeje kugaragara, ndetse isa naho ishisha amarenga y'uko rwose aya masezerano ashobora kuba yagerwaho. Twifashishije ubutumwa bwashyizwe ahagaragara ku rukuta rwa X yahoze yitwa Twitter, umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubufatanye na Afurika yitwa Masade Blose yatangaje ko ibiganiro hagati ya RDC ndetse na AFC biri kuba bifashijwemo na Qatar nk'umuhuza biganisha kwishyirwa mu bikorwa rero ry'amasezerano y'amahoro azatuma abatuye mu karere babaho neza cyane. Uyu muyobozi abinyujije kuri X yavuze ko Amerika ishimishijwe nuko ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC by'umwihariko ibiganiro bigikomeje. Ati hashingiwe ku mahame rero yasinywe muri Nyakanga 2025 hagati ya RDC ndetse na M23, ibiganiro byo muri iki cyumweru ni intambwe ikomeye cyane mu rugendo rugana ku masezerano y'amahoro azafasha abaturage bo mu karere kubaho mu mahoro nyuma y'imyaka myinshi cyane y'intambara. Mbere yuko kandi impande zombi ziyemeza kongera kohereza intumwa mu biganiro Doha ku itariki ya 19 Kanama 2025, M23 yagiye igaragaza kenshi ko hari ingabo ndetse n'intwaro bikomeje
n'ubundi gukwirakwizwa hafi y'ibice ikomeje kugenzura. Hari kandi ibikorwa by'urugomo bikorwa n'imitwe nk'Abazalendo ikorana na FARDC. Uyu muyobozi yagize ati turongera gushimangira ubusabe bwacu bwo guhita bahagarika ibikorwa byo by'ihohotera ndetse no guhohotera by'umwihariko bikomeje kugaragara ku basivile kandi bakagaragaza ibikorwa bifatika bigamije gushyigikira amahoro n'umutekano. AFC yagaragaje ko kandi leta ya RDC yanze gufungura abantu bayo bagera kuri 700 barimo abanyamuryango bayo n'abakekwaho kuba abanyamuryango bayo, ariko leta yo yasubije ko izabafungura nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro. Ibiganiro by'amahoro rero byari biteganyijwe gutangira ku itariki 8 Kanama by'umwihariko ndetse n'amasezerano yagombaga gusinywa bitarenze itariki 18 Kanama, ariko ntabwo byigeze bishyirwa mu bikorwa. Kugeza ubu rero byaba iby'umutwe wa 23 watangaje ndetse n'ibyo Amerika yatangaje byose birasa naho binyuranye, mu gihe kugeza amagingo aya benshi bayibyizeraga ndetse bakanumva yuko rwose gahunda z'ibiganiro zikomeje kugeza amagingo aya. Icyakora nanjye ndakomeza kugenda bakurikirana hamwe byinshi kugira ngo tumenye byinshi kubigendanye n'ibikomeje kubera i Doha mu gihugu cya Qatar. Mbifurije ibihe byiza, mbifurije gukomeza kumererwa neza, kuba akomeje kubana natwe. Reka mbabwire ngo kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese, mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Mbifurije amagara meza.